sanlar boyunca da hatta bütün kişide bir 8 derecede tuğu. Oğlum boyunca pürüsümüzün noyabr ayı bek seyindire durgan tuğu aytırır gerek. Hem biz o boyunca biz çıkartmadık. Bana dolayım olanda ko'rsatkichlar noyabr ayı natijalari boyunca shundayroq. Süt boyunca seyindire dinamika plus dinamikası arttı bizden. Ozgan ayda şu günlerde doğru bize başlayı 18-19'dan yakınlaşıp gider bizden. Ozgan yıla karaganda biliriz. Bu temp bilen barsak biz koyulgan maksatlarga erişebiliriz. Bilen Allah bilse bugün biz Gret'te %82-%83 tonna süt yetiştiririz. Devletlik tonda süt yeterli. Allah karaganda başlayı 20'ye yakınlaşıp gidenler benim. Şuna göre rahmettanız için yıldan aşağı gelmedi bizden. Evet, sifatlıydı, bazı gazırladık bitindi. Bu yılda da ibadet tıkallarga indicilikler. Bizden hadika bir hasımla açıklanma biraz bitindi biz. Allah bizde kuratili başsanlar boyunca da başka meseleler boyunca da davayını aşar bularlık olmasın. Bugün hatta insandan doğan günü bu adamın başlığı. Davay sağlık selametin sana. Biz indi doğada olduk. Kulüp başkanlarının bilen pasti kapitan Neriman Tayvat gelip çıkan kulüp. Şu an kral katabada selamet olup maturi turuşlarga seni sorumuşlar seni emiz ettilerler. Birinci dekabrga aparatda şahsi hocalıklardagi tirlik sonuna kelgende mügüzlü elektrik sıyır otlar boyunca bizning oңай dinamikada 40 kg bizning kimuda. Mügüzlü elektrik 230'ga ortgan bolup tura. Sıyır %4'ge hem de otlar 55'ge ortsa 627'ge 40 kg kimigen bolup tura. Avul jiliklerine kelgende bizning eng ko'p orttiruvchilarida Eskey, Edes, Mesede, Kirov, Oktanish jiliklari bolup tura. Hem bunda endi ortda tebesinde ortqi pozitsiyada Yomalı, Sefer, Urazay, Eski Kurmaş, Kuşu, Oya, Şolku jiliklari bolup tura kim tuşiler. Bunda endi uzgan oyunun neticeleri boyunca siz endi Yomalı jirligin үйрөнүүгө тaqdim etken ediniz. Bunun boyunca bizning sıyır sonuna kelgende uzgan yılga orada 3'gө kim bolup tura. Yomalı jirliginde biz endi bir uluş munda үйрөнүү uyuşturdum. Hem oldağıda da bizning endi deputatlar bilen avul aktivi bilen tağın bir tapkır yıllık netije yosarga dep turabız. Hem endi men taqdim eten bugünkü avul başlıkları bilen seminarda da aytırmın dep turam. Mine şuшу депутаттар bilen birge avul aktivында жолкырып, şuшу 24-25 forma жыйыннары нәтижелери боюнча жерлик сулашына анализ жасоону тaqdim etем hem boruş etip koyam endi. Yomalı jерлигине келгенде биздин бүгүнкү күндө 654 кишинин 91-18 yaşgacha болуп тура. Şunun 3 yaşındagileri 331, lekin bunun 100'de 2'si avul jерлигинде yaşay. Фактически endi qolganlari пропискада болуп тура hem 232 pensioner. Şoňa görä munda şyňnanda sıyır tirlik kimuwy gözetile. Mine bu soňky oýdagına kimigen 3 sıyırnyň ikisinde ölken ýaşdagy 80 ýaşga ýakynlaşkan iki hojalykda kimigen bolup tura. Birsinde lekozly sıyırny jiberip, mınsıyında perspektivada tonap alıp sıyırını bitirmeu boyunca iş alıp barlar. 283 hojalyknyň 145'inde tirlik osur almay bolup tura. Hem şu analizdan soň endi oldagı yılga perspektiv plan bilen iş iterge taqdim etildi. Mini firmalar iş ýoklugyny ýamalyliginde. Mini firma bu ýyl endi hareket etdiňi nabyş biröw hem oldagı yılga mini firmada gatnaşaşak 2 kişi bilen de uçuraşıp süйлöşүү boldu. Bu ýylgy netijeden görüp endi kızıksının borlukka keldi dep etesim gelecekte. Baribir mine bu yaşayan 100 kişi dep ettik bitindi. 3 yaşındagi olarnyň potensial mümkinlikleri bor şu programda gatnaşyrlarına şu oňlatuw üçin nagrak alyp baraga kerek endi baribir. Olsalar alıp alsınlar tege taraflarına, o izat
Ошалыққа беріп бітірәдідан құшшылыққа. Олар алып қалсын, көміп тұра қоятыр шында. Тәке шында бір инициатива Ямал жерлігінде көпмі ғоди, көпмі күтіліктілер, көпмі пішәнліктілер шында. Тәке шында бір күшті инициативалы бірінен шақыстағы болмады енді, өсін айтыр әке. Мысалы жерлікті тірлік асыра үшін бүтті мүмкіндіктері бар. Ал бітәді қысылы біткан жерліктерді бұған біз жол ғана кескей, айыш, айындалар, әтес, тірлік асыра үшін әтестің адым жеттірге бере болған күнде. Бірақ шол жерліктер білән шауыштырғанда, Ямалыны шауыштыра тұрған тұғы болған күнде. Мүмкіндіктері шуға қарамастан. Дамир, давай сен уят, ол жетіп қалған. Уят, давай, мене фирмалар бойынша да, КФХ бойынша да, аграр стартапта да әзірлерге бірақ керегенді бірәрсін. Да, бүгін енді жерлік партияdır, амсының қабыл етілі, инициативада. Егітлерге балықты қына тұтып бермесінлер, нақыт сейір етті, тірлік етті ашасынлар ең. Балық қына бет бармайын. Шуға көрі, пока менің шынды ерағым. Ямалы ең ада қорында қылмайым да біздің. Тірлік башсынан кемет өшейін. Мүгіздері тірлік бойынша, Дәл үшін. Оға таба біздің бір айлық динамикаға келгенде, Кәскейде һәм Йоқшида ғына екіге келген болып тұра, башқа жерліклерде біздің мұнда яшыл соңында көрінейінді ортқанлары. Ескі құрмашылар біздің бешкі ортқан болып тұра, әтесте. Орты құпсонда ортқан деп етмесейін, барысы 19-ға ортқан болып тұра бір ай кесімінде. Шақсы бұжалықтардағы сиыр соңына келгенде біздің ең көбі әтес, ойыш, телекей жерліклерінде шойы Кәскей, Бұғадыда біздің әйбәткен орты күзетлі Кировта, Бойсар һәм Оқтанышта біздің орту. Һәм енді ғымыми yüzdөлікке ортқан болып тұра, әйінді кеметкен біздің Пұшы, Ойман, Құрмаш, Сәпер, Ақкөз, Йоқшы, Уразай, Юмалы, Сұқсу жерліктер болып тұра. Сиырлар соңына келгенде біздің енді ұзған сиырлар бойынша еттім. Һәм мұнда менің тұтауып кетесім келе Сәпер жерлігіне ғұмымен қарағанда жерлікте оңай осыға әттіп етесім келе. Ингілі опыш ұсған елаларының 31 сиыр білән КФХ-ға eylendi. Bir şahsi hocalık hem şuna qaramasdan onun bütünüsü 15-ke kemigen bulup tura sıyır sonu ғұмымен қарағанда 16-ға ортқан болып тұра. Есеплеп қарағанда. Hem bir ойлап kesimde қарағанда біздің ендегі малдағына 3-ке кемеген болып тұра, әйтіп кеттім енді. Мұның бойынша орттырған жерліктер біздің Құрмаш, Әтес, Төкі, Оқтаныш һәм осы жерліктерінде башқа жерліктерде динамика күзетілмей. Сорық кәжеге келгенде енді әйтіп кеттім, ғұмымен алғанда кемеген болса, мұнда біздің шушы неден анализда енді Ямалыда мүгіздері тірлік кемеген болса, Сорық кәже бойынша ортуда. Енді Шурақай, Әлім, Ойман, Ямалы, Бойсар жерліктерінде біздің һәм Телекейде енді ортқан болып тұра. Отларға келгенде енді біздің ұзған елда ортуда еді. Бұл недеді, бұл елда да біздің ортқан болып тұра. Көп сонда енді біздің Оқтаныш, бұл ұзған елға қората, мәселеде Телекей, Ямалы, Пұшы, Күжеке, Күжеке жерліктерінде енді ең көп сонға келгенде біздің Күжекеде һәм Ямалыда болып тұра ең ортқан. Сотылан сүтке келгенде біздің шақси секторда да енді көпке орту деп айтыр едім. 1020 тоннаға ұзған елға қората болса, ноябрь айына қората 82 тоннаға ортқан болып тұра. Бүгінгі күнде енді орташа 28-30 ересінде бара күнлік сүт сату. Ел башынан қорағанда біздің 109%-қа оңай динамика бере. Һәм мұнда енді біздің Ойыш, Бойсар, Оқтаныш баш, Кәскей, Күжеке, Бұғады, осы төкі жерліклері 120%-тан көбірек оңай динамика берелер. Ең көбі Ойышнақы болды енді. Һәм мұнда таблицада көріне енді кеметкенлер. Бұл енді мына шу
Suksu, Yomалы, Şurакай, Аккүз җирлекләрендә, монда инде сыер саны ким ул, һәм инде шуңа пропорциональ сөт сатуда ким булып тора. Ноябрь аенда сатылган сөт 10%-ка уңай динамикада безнең. Монда инде арттырган җирлекләр булып Бойсар, Яхшы, Актанышбаш, Оеш, Усы, Йомалы, Уразай җирлекләре булып тора бер айлыкта караганда. Ә инде кимиткән җирлекләр Ойман, Телекей, Түке, Шолманарат, Иске Кормаш җирлекләре булып тора. Хәзер инде аңлаталар монда безнең сыер саны кимү белән бәйле Ойманныкы, Телекейдә инде Түке, Шолманарат җирлекләрендә сыерларның ташлануы белән аңлатылды. Ноябрь аенда сатылган сөт монысы инде безнең чагыштырусыз, динамикасыз дип әйтәм. Сәфәрдә безнең бүгенге көндә иң күбе сатыла 966 центнер, Токталашып, Кәскәй, Шолманарат, Киров җирлекләрендә 500 граммнан күбрәк центнерда сатыла. Шулай ук безнең инде аз гына калыша Суксу, Яхшы һәм Бугады җирлекләре шулай ук 300-дән артык булып тора инде. Монда Аккүз, Байсар, Әтәс, Йомалы, Оеш, Уразай, Актанышбаш җирлекләре. Ноябрь аенда сатылган сөткә түләүгә килгәндә безнең уртача 21 сум 50 тиен булды. Шунсын уңай әйтәсе килә инде, безнең 21 сумнан да түбәнгә түләү булмады. Һәм безнең инде Телекей, Токталашып җирлекләрендә узган айда иң түбән бәя иде. Монсында безнең 23 сумнан түләнде. Һәм Шуракай, Әтәс, Кәскәй, Оеш, Түке җирлекләрендә 22 сум. Һәм Киров җирлегендә дә менә бу декабрь башында инде 22 сумнан булды. 21 сум 60 тиеннән иде ноябрьгә. Монда инде минем аерым тукталып китәсем килә. Менә бу Телекей, Токталашып безнең инде бер айга якын үзебезнең Киров сөт комбинатына тапшыра башлады. Һәм менә мондагы инде Әтәс, Кәскәй, Оеш, Түке җирлекләре дә менә бу Кәскәй белән Оеш Иппа-Валиева аша Киров сөт комбинатына тапшырыла. Һәм монда инде менә шу өйрәнгәннән соң үзебезнең сөт комбинатында сөткә түләүнең башка урыннарга тапшыруга караганда югары икәне ачыкланды. Шуңа күрә монда инде җирлек башлыклары анализлап, халык фикерендә искә алып, халыкка инде сөт бәясен сөткә түләү югары булганда барыбер менә шу терлек асрау, сыер санын киметмәү буенча да эшчәнлек уңай бәяләнә дип мин аерым ассызыклап әйтеп китәсем килә. Һәм моның буенча инде ныклы максатчан эш алып барырга тәкъдим итәм. Бер хуҗалыкка туры килгән сөткә килгәндә безнең инде 34, 33, 32, 31 центнердан күбрәк туры килә Кәскәй, Оеш, Яхшы, Шолманарат җирлекләренә, 20-дән күбрәк безнең Түке, Токталашып, Сәфәр җирлекләре, шулай ук инде Актаныш, Пушы, Әлем, Телекей, Кормаш, Шуракай җирлекләрендә 10 һәм аннан кимрәк туры килә. Уртача 12,31 центнер туры килә. Бер хуҗалыкка сөт сатудан туры килгән акча кеременә килгәндә безнең уртача 1989 сум тәшкил итсә, Кәскәй, Шолманарат, Оеш җирлекләрендә 5000 һәм аннан күбрәк сумга туры килә. Шулай ук Токталашып, Яхшы, Сәфәр җирлекләрендә безнең әйбәт кенә туры килә исәпләгәндә инде Актаныш, Пушы, Әлем, Телекей җирлекләрендә 1000 сумнан да азрак туры килә. Мини-фермаларга мини-фермаларга килгәндә безнең инде 71 планга 58 мини-ферма планлаштырылган иде. Шуның 41-нә безнең документ тапшырылды. Планга карата 37-сенә кайтты. Аларны документ
кеткен болып тұра 41-ine һәм инде 11 миллион 800 мең күләмендә субсидия кайткан болып тұра безнең. Бұл узган елга карата кайтканы да Нәрсә? узган елга карата күбрәк безнең. Кайткан сумма. Кайткан суммада документ тапшыруда. Һәм безнең тоналулар узган ел бик актив формада барган иде. Бу ел безнең инде бөтенесе 9 булды, 142 план алынган иде. Бу инде сезнең килешүдә алынганны исәпләдек без. Һәм планга карата инде 9 кайтты безнең. Иң күбе әйтә җирлегендә 3 Октанышта һәм Чалманарада 2-шәр, Сәфәр Шуракайда 1. Шәмин рөхсәт алдым маңа, дөрес табай. Кемнәргәмен тиеш, мен үзебездән торган 15 мең дигән икән. Шул вакытта Украина дигәннәдә биреп торам. Кемнәр таналды, әйе, чөтеннән кара. Мин сиханып кайттымсың. Драшын сихозны Кайттым. Шарайны кында бирәбез, бүген тәгә дигән вакытта бирәбез. Бирәбез мен концерттан сихра. Шул. Дальше. Шулар, ноябрь айы нәтиҗәләре буенча безнең беренче урында Әтес җирлеге чыкты, икенче урында Кәске Бойсар җирлекләре һәм бик зур аерма белән безнең соңгы урында Иске Курмаш, Уразы, Әтес, Тацуксу җирлекләре. Молодец. Экспerience'in kimdir? 3 milyar 148 milyon 408 min akça Hocalık kassalarına kirdi. Bu min işləgən dövrdə birinci tapda yıl ötkənci birinci tapda 3 milyar sanın ötüb gitdiyiniz. Şuların işindən ikmək satı bizning 128%'da üsüş verib 744 milyon buldu. Rapıs bizning %52 milyonlar, sütten bizning milyar 272 milyon akça kirdi. Türlü subsidiyalar, başka türlü kirimlerini hesapga alıp 3 milyar 148 min tağını tapkır etip gideceğim. Hocalıklarga boyunca satılan hem hizmet ko'rsatılganda bizning 2 milyar 767 milyon akça kirdi. Bu былтырга qaraganda 302 milyonga ko'proq, %12%. Slaydda mana bizning yeşiller, Jiyalik, Boşaq, Nigiz, Toshkent, Agrofirma, Oqtanish, Nur, Agrofirma, Shishma xo'jalik, Sof, Ekonom, Nurbayan, Tom, Olga xo'jaliklari. Şaqqına bizning ortaq alışıp ile Radda Tomur. 100'den artıq bolsa da endi mene enek şaqqına akça kiritib bitirelmedi. 17 milyon, bu onun şükündür satı bilen beyli. Uzgan yol kulemligine şükündür satıp kulemli akça kiritken idi. Yıl ahırına enek xo'jalığı endi 1 milyar akça kirimi kiritem deyip hesaplap tura. Bu ul tanga шығып bizde degan faraz var. Endi spiskaga bilir bizning fikirimizni söyleyip para, былтырга qaraganda bu yıl 21 milyonga kiyimrek akça kiritdi. Slaydda mene tablitsi şunday sonlar bilen bizning tuğulandı. Aldarısı. Birinci dekabrga hocalıklar boyunca birlikçilik produksiya satıdan mana akça kirimine üstalganda bizning birlikçilik produksiyasi 1 milyar 710 milyondan ortiq bo'ldi. Былтырга qaraganda 139 milyonga ko'proq akça kiritildi, %9%. Yeşiller, aklar özünüzü görərsiniz, qızıllar azraq tutulub gider. Sağ hocalığı 50 min kuləmində akça kiritilmedi. Bu bunu pultuda indi ilaqına tam hocalığı. Şaqqına qalışıb girer 784 min akçanı kiritilmedi, 99% ultra ilaqına çıxıb ötə. Bunu tamır hocalığı indirikçilik produksiyasından 10 milyondan artıq akça yığıldı. 86% былтырга qaraganda. Umuman alganda tamır hocalığı былтырга qaraganda 3 milyondan artıqroq akça kiritdi. Tirikçilikdə 10 milyon жоғалтты. Oldaqısı. Bir şartlı tiriklikə akça kirimine üst salsaq, Ortaşa rayon boyunca o bizning 69.966 so'm. Liderlar indi yeşiller enek xo'jalığı %1 mindan artıq, Shishma agrofirmasi 85 min, Shishma xo'jalığı 81 mindan artıq, Nurbayan xo'jalığı 79.900'dan artıq, Boşaq xo'jalığı 78 min, Nigiz xo'jalığı 74.800'dan artıq. Қалғандар өзіңіздің слайдта көресіз, шағыштырғанында ойланырға орын бар. Өзіңіздің сандарын таблицадан көріп кете аласыз. Алдағысы.
Süt satıdan aytganimcha milyard 272 milyon 317 ming akça kirdi. Былтырга караганда %37 миллионга көбүрөөк, %12% өсүш менен барабыз биз сатуу боюнча. Лидерларыбыздын агрофирма Шишме, Нигиз, Башак, Нур, Шишме, агрофирма Актаныш әнә кожалыклары, алар слайдта яшил менен көрүнөт. Ошол убакытта энди кызылда биздин сак кожалыгы 386 миң акча алып өтүрөлмөдү. Былтырга караганда тан кожалыгы 2 миллион 571 миң, замыр кожалыгы 3 миллион 962 миң акча süt сатудан алып киртелмеди. Алдагысы ой ичинде биз анализдеп карап барабыз бүтүн динамикасы менен. Ой ичинде биздин %13 миллион 821 миң акча кирди süt сатудан. Бу энди былтырга караганда район боюнча, ортача район боюнча 3 миллион 770 миңге көбүрөөк. Гомуман алганда биз 5 миллион 600 ай ичинде акча кирттик, 5 миллион 646. Шунун ичинде минуслар биздин ашадылар, миллион 876, шунун менен кала энди биздин мына таблицада көргөнчө 3 миллион 770 миң. Кызылда биздин сак кожалыгы 3 миң сом акча алып өтүрөлмөдү былтыр ай ичинде. Алдагы менен караганда алга кожалыгы 83 миң, агрофирма Шишме кожалыгы 106 миң, Нур кожалыгы 186 миң, Тамыр кожалыгы 291 миң, Башак кожалыгы 381 миң, Наратлы кожалыгы 826 миң. Наратлы кожалыгына бул сан нык көп. Себептери бардыр, но бул сан көп. Алдагысы 1 декабрга ел башынан süt сатудан акча киргенге орточа бәяләр белән күз салсак, барлыгы безнең 536 меңнән артык süt сатылды. Орточа бәясе безнең район буенча 23 сум 70 тиен, товарлык безнең район буенча 84%, майлылык 3,7дән артык, аксым 3,14. Бәяләргә күз салганда ел башыннан безнең кем кыйбат бәягә süt сатылдысын. Агрофирма Актаныш 24 сум 60 тиен. Энек 24 сум 30 тиен. Шишме агрофирмасы 24 сум 20 тиен. Башак кожалыгы 23 сум 90 тиен. Шишме кожалыгы 23 сум 80 тиен. Ташкын 23 сум 60 тиен. Уртача район күрсәткеченнән түбәннән алтта безнең урнашкан. Һәр кожалык үзләренең саннарын слайдтан күрә ала. Алдагысы biz бүтүндө Нурбаян кожалыгында кеңешмеде булдык. Өзүбүздүн мал заводда бәяләр буенча кыскача гына информация белән аларда алган бәяләр белән чагыштырып битәрсе килде. Менә без монда слайдка куйдык. 8 декабрьдә кожалык күпме җитештергән, күпме кайда саткан һәм күпме акча артыграк или азрак күбрәк кертелгән. Безнең әнә кожалыгы барлыгы үзебезнең мал заводда Кировтагы заводка 7 тонна 900 süt тапшырды. Алабугага ул җибәрә 25 тоннадан артык. Уртача бәягә килгәндә Актанышка тапшырган sütнең бәясе уртача бәясе 30 сум 55 тиенгә тәшкил булган. Алабугага киткән süттән ул 27 сум 55 тиенгә тәшкил булган. Гомумән алганда ул бөтен sütне дә Актанышка саткан очракта күбрәк акча кертә алыр иде. Слайдта кем күп акча артыграк кертелгәнен күрә соңгы багана. Бу инде безне элек бидине гел әйттек süткә бәя дип. Хәзер süткә бәя бар, барыр тапшыру süткә әзерне оксайбыз, әгермә кербез инде бәяләр булса. Но бүгенге көндә исәпләп карадык, район буенча көн сайын без 360-400 мең акча хуҗалык кассаларына кереп бетмей. Без читкә башка җиргә башка төрле бәядә süt сатканга да ичендә төрле сәбәпләр бардыр. Шуңа карамастан, менә бу саннар безне күрсәтә инде үзе күпме алабыз, күбрәк кертәбез, күпме югалтабыз. Монда тоже бу таблица карагач уйланырга урыннар бар. Хөрмәтле хуҗалык җитәкчеләре, тагын бер карап чыксагыз иде бу үзегезнең һәр бер хуҗалык буенча күпме акча керелмәгәнен, или артык кергәнен.
Құлдағысы. Мүгізі әреттерлік итті сатудан біздің барлығы 435 миллион 627 мың ақша кірді. Ол біздің 100% болып шықты. Ай ішінде барлығы біз миллион 620 бұл бұзғаныға қарағанда ақша кіртәлдік. Біздің 34 миллион барлық плюста едік, минусқа біздің 21 миллион келіп шықты. Мінәмді жалықтар, онына қарағанда өзіңіздің минуслар өзіңіздің таблицадан көре аласыз. Ит сату бойынша кім неше кішілердісің. Мұнда біздің біземеген санлар, орынлары бар, ойланырға да орын бар мұнда. Мен енді ит сату бойынша үйін башында ит жоқ, сату жоқ, үсіш жоқ деп айта баштаған ем. Мына біздің еліктерге бір ай қалды. Мына біздің бүгінгі ел ақырында шешінді картина. Слайдта өзіңіздің таба аласыз. Алдағысы. Товарлылық бойынша біздің бір слайд жоқ деймін. Товарлылық бойынша біздің орташа район бойынша 91% товарлылық. Ит сату бойынша 91%. Мына кім неше кішілеген товарлылықларын қарап, өзіңіздің слайдта жалықтар көре аласыз. Енді мына тамыр қожалығы 81% товарлық, нор қожалығы 83%, алға қожалығы 86%, эконом 80%. Өмір алғанда бұл да сізге мәғлумат алдағысы. Ноябрь айындағына біздің сатқан ит барлығы 4741 сетнер ит сатылған, орташа ауырлығы 429 килограмм. 106 баш ит кеткен, 50 миллионнан алып артық ақшасы кірген. Бәйелерге келгенде ол біздің орташа район бойынша 105,47 тиын. Әнек қожалығы 124 сомға итні сатқан, алға қожалығы 112 сом, таң қожалығы 109 сом, ташқын қожалығы 109 сом, Нұрбаян қожалығы 107 сом, Шишма қожалығы 106 сом, Тамыр қожалығы 105 сом, Шишма агрофирмасы 103 сом, Башақ қожалығы 101 сом, Нұр қожалығы 100 сом. Қалғандар өзіңіздің таблицада көре аласыз, 100 сомға да жетмеген бәйелер білем. Енді шиелік бір баш сатқан 20 сом, 400 кило ауырлықта башқа сыймай тұрған соң. Қолдағысы. Қожалықтар бойынша орташа қызмет хақы, соглашениеге қараған өтеліші бойынша біздің бұл слайдта көрініп кетеді. Қарап кетейік, 1892 кіші біздің есептені. Шыларға 562 миллион 35 мың ақша есепленген. Орташа район бойынша біздің 27 мыңнан артық қызмет хақы бір кішіге төленген. Былтырға қарағанда 111% рост білен. Барабыз слайдта міне алдағы яшілдә лидерларды бетейік. Агрофирма Шишма қожалығы 31,288 сом. Әнек қожалығы 30,993 сом. Шишма қожалығы 29,832 сом. Негіз қожалығы 29,742 сом. Наратлы қожалығы 29,270 сом. Агрофирма Таныш қожалығы 27,510 сом. Қалған қожалықтар слайдта өзіңізді көресіз. Қалар орташа район көрсеткішінен төбәген, но шулардан да басқарақ қарасақ қызылда біздің ұрмашты сақ қожалығы 19,762 сом білем. Хотя былтырға қарағанда 7% болса да. Қарата өтеліш бойынша да тұталып кетіре керек. Шишма қожалығы плюс 12,288, Әнек қожалығы 6,593 плюста барабыздың. Шишма қожалығы 15,032 сом. Негіз қожалығы 4,542 сом. Наратлы қожалығы 4,870 сом. Агрофирма Ақтаныш қожалығы 3,010 сом. Соглашение қарата плюс баралар. Қызмет хақы үлішіне келгенде, орташа район бойынша біздің 23% ауылдыра келген ақшадан қызмет хақы үліші. Енді міне әйтіп кетіре керек, ең көп біздің қызмет хақы үліп, һәм аның үліші ақша көрілер. Шишма қожалығы 24,8%, Әнек қожалығы 15,1%, Шишма қожалығы 24%, Негіз қожалығы 21%, Наратлы қожалығы 27,2%, Агрофирма Ақтаныш 23,2%, Тамыр қожалығы 24,2%. Бұл шынапта енді кірген ақшаның үлішімінің қатып болғаштан жеңіл тоғыз қожалықларға Әнектің сапасы
başkalar bilen karaganda bir mebir kubrek. Bunda da uylanırga urunlar var. Endi kızıllarga kelgende saglaşını ütelişi boyunca tırjımını hazır indi ellenirse ütep bulmazdır. No endi baribir hukmeder buna kiymeti yolunda bilen son koyda kiymeti yolunda iş alıp barga kirek dip etesi kiler. Benim şunun bilen kıskaça tamam. Ne diyorsun? Sefer 18%'in ekonomi 16%. 16. Bunlar spesiyalini vermeydiler gibi çalıştırıyor ya, hizmet hakkı. Müreti koyda alanın bir türlü ha boyda sonlar özgerdi. Bunlar dedi, niye kirgenler bunu bilmesen diye etkenliği falan gelip çalıştırıyor burada. 18-16 62 yollar bile kumandan ortaça hizmet hakkı. 19 mu? 19 mu? Seferde 19 mu? Ekonomi 19 mu? Allah şuna hoş kendilerinde benim şuna gelip çıkartırganlarında Allah'ın. Sırayınlar yani bizden 20 ideminde. İyi. Sırana biz Respublikanski'den benim. Ben. Ara hoş kalayım. Altaştan tutulma. 29'da yakınlaşkan anlatı. No onda arjudayım Rabbim yapışanı teli tügelmeydi bulmayı. Yıldız geçten konkretli samurayda kaldı. Maranı tutulma. Okmara da şu 28'den artırıyım. Arjudayım insanlar. Sıranalar bizden kuvrak verecek. Teşekkür. Eğer yaranlar şurada diyoruz. 1 dekabrda отчет негізінде район бойынша барысы 35.396 баш мөгізді әрітірлік %2%, 834 башқа артты. Сыйыр саны үзгәрішсіз 10.258, от 877, 96%, сарық 2.557, 96%. Ел башынан алынған бұзау саны 12.393, 99%, 78 башқа кем. Ay içinde 1138 baş, 116 başka, 116%, 161 başka arttı. Kılın, yıl başından alıngan kılın 143, sarık 960. Yıl başından süt yetiştirü 63.110 tonna, %8%, ay içinde 5.389 tonna, 111%. Urtaşa bir sıyırva Sağılған süt 6.152 kilogram, ay içinde 525. Yetiştirу barısı 28.964 tonna, %2%, ay içinde, noyabr ay içinde 2.267, %2%. Şunun içinden mügüzle üretirlik eti 5.160 tonna, 100%, ay içinde 4.469 tonna, %3%. Kış eti 23.759, %2%. Noyabr ayında 1794, şulay %2%. Satılgan süt 57.208 tonna, %7%, tavarlığı 84%. Barlık it 29.077 tonna, 97%, tavarını 91%. Hazır karasa kucalıklar boyunca 2019 yılının noyabr ayı bilen çağıştırıp mügüzü üretirlik 522 başka arttı, %2%. Kükke baş sanın arttırışılar enek, agrofirma enek, agrofirma aktanış, başak, tam, şulay nigiz, agrofirma şişme, saf, naratlı nur, alga arttırışılar, saklap kalışılar nur bayan bilen ikanon, kimetüşüler şiyelik, tamir, taşkın. Yıl başından karasak 271 başka arttı, %1%. Şulay arttırışılar, nigiz saf, agrofirma şişme, agrofirma enek, başak, tang, şişme, agrofirma aktanış, ikanon, naratlı, nur alga, saklap kalışı nur bayan, kimetüşüler şulay tamir, taşkın, şiyelik. Ay içinde karasak 7 başka arttı, 100%. Hazır kilişini ütelişin karasak 11 ayga bizning nigiz xo'jaligi %6% ötedi, agrofirma şişme tam %2, agrofirma aktanış %1, şişme naratlı başakı 100, enek 99, nur saf 98, kalganlar ekranlardan görüne.
Ел башынан хуҗалыклар буенча сөт җитештерү барлыгы 58,947 тонна, 6%. Үзләренең күләмен арттыручылар: агроферма Шишмә 136%, Нигез, Башак, Шишмә, Нур, агроферма Актаныш. Киметүчеләр узган елга караганда ким эшләүчеләр: Саф 99, Нурбаян 99%, Таң 93%. Килешүне карасак, 11 айга безнең агроферма Шишмә 118% белән үтәп чыкты, Нигез 115, Башак 106, Шишмә 101, Нур 99, агроферма Актаныш 98, Ташкын 95, Наратлы 93, Әнәк Иканом 92. 90-нан да кимерәк Тамар, Нурбаян, Саф, Иканом. Ноябрь айында хуҗалыклар буенча сөт җитештерү 50,498 центнер, 10%, бер сыерга 531 килограмм. Нигез 774 килограмм, Шишмә 705, агроферма Әнәк 676, агроферма Шишмә 663, Башак 626. Калганнары экраннарда күренә. Район буенча 531. Ноябрь айында сөт җитештерү буенча сөтчелек ферма мөдирләренең эш күрсәткече: агроферма Әнәк Түке подразделениесе 26,6 көнлек савылган сөт җитештергән. Нигез Аеш фермасы 25,8, Җияш фермасы 24,9, Аккүз фермасы 23,5, Әтәс фермасы 22,8, Меңнәр 22,1, Кыркайын Түбә 21,2, Әлем 20,9. Күренә экраннарда аклар, кызыллар. Һәм шулар белән бер рәттә безнең Алга Шуракай фермасы 10,4, Уразай 10,5, Табанлы күл 10,9, 11 Гәрәй, Югары Яхшый, калганнар экраннарда күренә. Ел башыннан хуҗалыклар буенча мөгезле эре терлек ите җитештерү барлыгы 48,477 центнер, 101%. Үзләренең күләмле өлешләрен керттеләр Әнәк, агроферма Әнәк, Нигез, агроферма Шишмә, Нур, Наратлы, Башак, Нурбаян, Шишмә, Иканом, Алга, Таң. Узган елга саннарына да чыга алмадылар: Саф, агроферма Актаныш, Ташкын, Шиялек, Тамыр. Килешүгә карасак, мөгезле эре терлек итенең үтәлешен безнең бүген 11 ай белән үтәп чыкты Әнәк, агроферма Шишмә 99, Нигез, Нур 95, Башак 93, Шишмә, Нурбаян, Алга 92. Калганнар экраннардан күренә. Ай içinde 4404 центнер ит җитештерелде, 104%. Шулай ук агроферма Шишмә 148%, Наратлы, Әнәк, Нигез, Саф, Иканом, Актаныш, Шишмә, Нур, Таң, Нурбаян, Алга 100%-тан югары. Игезгә дә җитмәгән безнең Шиялек 88%, Ташкын 87, Башак 86, Тамыр 71. Ноябрь айында хуҗалыклар буенча мөгезле эре терлектән тәүлеклек үсеш 794 грамм, узган елга караганда артык, үгезләрдән 814, тишеләрдән 782. 900-дән артык Нурбаян, агроферма Шишмә, 800-дән артык Әнәк, Шиялек, Башак, Ташкын, Саф. Үгезләрдән килодан артык Нурбаян, агроферма Шишмә, Әнәк, Шиялек, 800-дән артык Башак, Ташкын, Саф. Алынган үсеш буенча ферма мөдирләренең эш күрсәткече: килодан артык Әтәс фермасы 1167 грамм, Пүше 964, Теләкәй 935, Меңнәр 927, Кырмаш 923, Җияш 910, Яңа Кырмаш 903, Иске Әлем 900.
800'den artıqıraq Ayman, Yamalı, Şalmanara, Meres, Urazay, İskebaysar, Kirov, Yukarı Yakşı, Sefer. Kalanlar 600'ge de jitmegen bizim Şerif firması Tabanlı Gül Şigene. Jediyle 90'lık dönem aylıklar ösüş. Ama hemen çıkan yok iyiydi. 800'lerden sayıdına rayını kalmış çıkan iyiydi. Ona göre kalmadık demiş. Ama gayet ösüş, meyve rayı ösüş. Çok tepini saklarga bizler 2 rayında elbette. Sütte de bizden iyi var, polis var. Muharet hocaklar özgürlüğün sanlarımızını kurduruz. Yolun tıgılarga bizden başsanları boyunca da söz yetiştiri boyunca da rayına vakit kaldı. Var birinde bizden algan kilişi var. Şolay bir algan kilişi var bizden. Ona göre bize tabi zaman neticesi yaşayapız. Manika rayında başsığından nerse bizden işler bitirdey, özürlü sanlarımızdan karamızımız. Şu rahmet özüm Ayrat Bayram sizin. 1 dekabrda bizning barligi gözleri to'xtatib 13574 bosh bo'ldi. O'zgan yilga qarata u 352 boshqa minus bo'lib turadi. Shulay hujjatlar berganda bizning zo'r minuslarni berib turadi. Speskavdil, Tanish, Enek, Toshkon, Sof, Tom, Tomir, Noratli, Nur hujjatlari. Shulay oy içinde qarab ketganda 1272 bosh gözleri to'xtatildi, 98 boshqa plus bo'lib turadi. Hujjatlar boyunca ekranlarda ko'rinadi. Şolay qoplatuvni seyir qamtanava aytib ketganda bizning seyir qoplatuvi barligi yil boshidan 9776 bosh, 329 boshqa minus bo'lib turadi. Endi oy içine kelganda 901 bosh, 62 boshqa plus bo'lib turadi. Tona qoplatuvi 3798 bosh, 223 boshqa minus bo'lib turadi. Oy içinde 371 bosh, 36 boshqa plus bo'lib turadi. Hujjatlar arasında ekranlarda ko'rinadi. Şolay seyir qoplatuvni yil boshidan ham oy içinde qoplatuv mumkinligini qarab ketganda bizning yil boshidan bizning barliq qoplatuv mumkinligi bizning 11579 bosh seyir qoplaturgan mumkinlik bor edi. Biz bari tek 9776 bosh seyir qoplatdik. Bu rayon bo'yicha 1803 boshqa minus bo'lib turadi, 84%. Biz endi 15% допустимый расход deb hisoblasak, bizning endi ondan da kim hujjatlar bizning 80%dan da keyinroq mumkinlikka qaray seyir qoplatgan hujjatlar bizning Nurbayam, Olg'a, Negiz hujjatlar bo'lib turadi. Shulay oy içinde mumkinlikni qarab ketganda bizning 953 bosh edi, 901 bosh qoplatdik. Transitga kelganda 95%. Rayon bo'yicha aybat, hujjatlar bo'yicha qarab ekranlarda ko'rinadi. Şolay tona qoplatuv bizning endi yil boshidan 16 oydan qoplatuva kiruvni hisoblaganda bizning barliq tug'an tishi buzovlar 5214 bosh edi. Shundan chiqib bizning qoplatuv mumkinligi 4588 bosh edi, lekin biz hujjatlar bo'yicha rayon bo'yicha endi 3798 bosh qoplatdik, 790 ga minus bo'lib turadi. Şolay hujjatlar bo'yicha kimlarning minuslar ham pluslar ko'rinib turadi. Şolay oy içinde bizning endi qoplatuv mumkinligi 378 bosh edi, 371 boshni biz rayon bo'yicha qoplatdik. Bizda egat kelib chiqdi. Şolay o'sishlar bo'yicha 12 oylik bizning rayon bo'yicha 1312 bosh hisoblanib turadi. 744 gram oylik sredniy o'sish bo'ldi bizning. Bizning endi ekranlarda ko'rinadi 900dan olib 800 ga qatlab olgan kunlik o'sishni olgan hujjatlar. Başsanın kunlik o'sish, başsa oylik. Uyağımız so'lyapmiz. Bizning kunlik o'sish o'ng yoqda. Bu neydi kansin? Bu neyden baramiz? Yıl boshidan oy içindagi analiz. Oy içindagi analiz. Nalik oylik tushiblar. Eng muhim o'sha shunday düşünürler. 6 ay qadar zorimiz bo'ladi. Boshqa
599 gram, tamır 600 gram, enek 692, negil 700, ova 711, tegisi tamır 620 gram, ova 700 gram, negil 723, ekonom 736 gram. En mühim tabletse en mühim şartlar. Şuna karab veriyor bulaydı. Bu aylık ayı. Bunun sınavşalık odası var mısın? Yok, sınavşalık odası tutmayın. Sen kurtarmaysan olayı. Atında koyarsın gidersin. Yarar. Hatta indirinin ilk de uyguladır indiriz. Şu ayında bizim arifmetik güçlük etkende de bizim agarda 200 kilogram 6 aya kadar eşitkireriz desek biz endi 6 aylık kişimiz onu bizim где-то 950 gram средний өсіш кіліп шығарға беш 6 aya kadar. Ona endi hücatlar özünüz eseplegіз. Neçe balda? Günlük өсіш біздің 950 gramdan da kim bulara tekşi 6 aya kadar. Bizim şundan eseplegende hücatlarını көрініп тұрайын, күн көпіме олып тұрмағаны. Özleyeceksin. Nasıl biz şu neyde kaplatır için hükümet 950 şerşanı ateşi. 950 gram günlük өсіш. Şulay bizning alдағы таблица bizning 6 ay harda intensiv ösüş birge, şolay bir. Andan indi bu denge gerek ola, şereşi. İbisi bizning mana kaplatı o ayında. Bizning kopma bunu ateş. Biz endi rayon bo'yicha bu yilga urush chiqib 16 aydan qoplatib bitiruvni. 16 aya qatli bizning qoplatuvga kirib o'tdi. Tamam, 20 ay qoplata qarab qaytdi. Endi bizdan neydi saytasanamsın. Tanalarını da agrafer maqtani şunjide, negis unjide, ekonom unjide. Başqa hujjatlar bunun grafikka siyah kelib chiqaymi? Bunda endi tam shuni hisoblay kerak, bizning bu sredniy o'sishdan kelib chiqqan ayber bizning 30% shimal butun shaptada 3 oyga tog'anda barcha qopni tashaganda. Uzib ketacak. Şulay bizning alдағы tablitsimiz oldu. Bizning endi yıl başından bарлығы 12.393 baş biz olduk rayon boyunca 78'ga minus bo'lib turadi. Bizning endi zo'r minuslardan spesskaga dilbito 207 boshqa minus bo'lib turadi. Tamir xo'jaligi 149, Aqtanish agrofirmasi 138, Safar xo'jaligi 85, Tom 78, Toshqin 52, Nur 35, Nuratlı 14, agrofirma Şişma 11, ekonom xo'jaligida 7 baş minus bo'lib turadi. Şulay oy içinde biz 1138 baş biz aldık barısı 161'ge plus bo'lib turaydı. Ekranlarda hujjatlar bo'yicha ko'rinib turadi. Şulay biz sıyır ham tanadan ayırıp qarab ketganda biz barlığı sıyırdan 8630 baş biz alındı 322 minus bo'lib turadi. Endi oy içine kelganda 772 baş 83 başqa plus bo'lib turadi. Tana biz alına kelganda bizning yıl başından 3763 baş, %44 başqa plus. Ham oy içinde 366, 78 başqa plus bo'lib turadi. Dальше bizning alдағы tablitsa 100 sıyırga biz olib turadi. Bizning endi yıl başında bizning sanalgan sıyırlar 11.707 baş edi. Bu KFH-larına kirib endi biz şundan aldık biz 8630 baş biz olib. Bu rayon boyunca 74% bo'lib turadi. Bizning endi bir yılga 85%dan da kim biz olmasqa deb burishqa yozib o'zimizga ham bu bizda olу mumkinligi de var. No endi ayrim hujjatlarga kelganda bizning Şerikda 51%, Safar xo'jaligida 52, Boshaqda 62, Tom xo'jaligida 65, Tamir xo'jaligida 67, enek Amına bu seferden niye bu? Niye amına şu 51% bu büyük belediye ne bileyim. Büyük belediye bu serkiş bileyim 50%. Ne hayran. Nasıl sebep? Mında endi eng birinchi bo'lib turadi sıyırlar var, qoplanmay bizning oshatu qora kerak, bizning suxostoy ulushun qora kerak. Eng birinchi shol ham endi расчетный yordam deymiz biz olgan sıyırlarga har birisine endi 10 kunlik kursdagi чтоб bütün profilaktik merоприятиялар barısını işlerge bu hocalıklarda endi boy bir şan etme.
Һәм инде бүгенге көндә бар безнең проблемалар күп. Без инде тәкъдим итәбез. Вольный хоплатуны 2 тапкыр, беренче һәм икенчесе. Инде аннан соң да хопламаса, безнең инде гормональ препаратлар бар. Шуның ярдәмендә без бойны кулландырып, хоплатып бетерергә була. Алты ikisi bir indi. Tanısı bir gacayip gider. Бөтенесе бергә анда. Шуның өчен инде бу хуҗалыкларда шундый эшләрне эшләп тору кирәк була инде дәмешен. Алдагы таблица безнең 100 сыерга тонна кертү. Шул әйтеп киткәнчә безнең инде 33686 баш тонна керде. Бу 34% бу район буенча бик яхшы сан. Без инде безнең бар үзебез күреп торабыз. Сыерларда безнең расход күбәйгәннән-күбәйгән. Ул инде шулайларга тиеш продуктын саткан сайын. Без инде елга 35% тонна кертергә кирәк безгә. Ул 35% тонна кертү инде основной стаданы алыштыру түгел. Безнең инде кергән тоннаның браковкасы була. Һәм инде без сыерларны алыштырырга тиеш. Шул исәптән чыгып без 35% bir ел буена bir елга 35% яңару булырга тиеш дип исәпләйбез. Кергән тоннаны бу. Инде яңару 25-30%ларда була. Шулай хуҗалыкларда карап киткәндә Нурбаянда 24% бу инде ел буена барып чыгып җитәлмәй. Ташкын, Тамыр, Таң эконом хуҗалыкларында бу тонна керү әзрәк. Бу карасагыз иде. Шуның белән мин чыгыштым. 11 айга 1 декабрга килгәндә барысы 721 үлем булды. Шуның бузауга карата 12393 бузау алдык. Үлем бузауга карата 5-8%. Бу да инде безнең нормадан артып китте. Монда безнең әйтергә кирәк наратлы, алга Ташкын, Таң, Эконом, Башак, агрофирма Шишма, агрофирма Актаныш, Саф, Нигез, Нур, Шиялектә 15-тән 10.9-га хәтлек процент артты. Агрофирма Актанышның нәрсә? Шул бөтен Ноябрь ayında çekilme bir zor. Нәрсә? Бу моның шөгөнә өлешендә булды дип әйтергә кирәк. Анда чак кына инфекция булып алды бузауларда. Гомумән токтатылды инде. Профилактик дезинфекциялар сатылды. Нурда безнең нәрсә? Нурда безнең алдагы айдан прививка кире бетермәгән. Арабыз бигрәк күп бит. Былтыр белән быелгы динамиканы чагыштырганда былтыр 6.9% булганда, быел 5.8, менә 1.1%-ка артык инде. Менә монда үзегезнең таблицадан күрәсез. Нәтиҗәләрне менә безнең кибеткән хуҗалыклар бар, арттырган хуҗалыклар бар. Безнең Шиялыкның инде 4-6 күрсәтә, монда бузау бәләкәй, үлеме менә шул тонналарда бузаулаганда, бузаулай алмыйчы сыерларда шундый моменты булып алды. Былтыргы белән үлемне чагыштырганда, ай эчендә былтыр 73 бузау үтергән, быел инде 78. Бу безнең монда бузауны арттырдылар. Алга хуҗалыгы, Эконом хуҗалыгы, Башак, Шишмә, агрофирма, Таң, Нур bir baştan 9 başka arttırdılar. Былтыргы уровеньдә Тамыр, Наратлы, Нурбаян, Саф. Калганнары инде без үлемен киметтеләр. Ел башына килгәндә 870 үлем былтыр булды 19 елда, быел 721 баш. Бу киметтелсә дә инде, бу әле һаман безгә күп дип саныйбыз бу цифраны. Монда инде безнең былтыргы сан белән араклы калды. Алга Ташкын, Эконом, Тамыр, Шиялек, Нур хуҗалыклары үлемне былтыргыдан арттырдылар. Бу браковкага килгәндә, монда сентябрь, октябрь, ноябрь ай куйдык инде. Үзегезнең нәтиҗәләрен карасагыз, бу именно сыер һәм тоналар, бузаулаган тоналар дип әйтик.
Sentyabrda 161 baş, oktyabrda 207, noyabr ayında 238 baş çıkayıttı. Sıyırlarını iberu, bırakıvayttı. Da o'zingizning ko'rasiz. Senin bunda protsentda atıştadın sen men ortamda qolayman degan natijasi bor. Yani bunun ikinci tablitse bilan bularning nindi sebepten gitkenleri şu başlarının nindi sebep bilan suyulgan mevzunun tağın yarışı tablitse bu böyle общий 24 boyunca bizden 1106 baş terlik iberildi. Bizden Merkuriy boyunca 678 başına gitti. Namda 428 başta raznitse. Bu bizden Kazanda da görünüyor bu sifrlar. Şuna şu upravleniye bilen hem bizden bilen çağıştırıp Merkuriy'de bir iberge odamlarını raznitse çok görünüyor. No, senin bilen sağolsa etmeli terledi işte olur. Sağolsa etmeli. Senin sana silahlar vardır anlaşım. Ara bitirir de. Kadir indi sütünü biz ayga 3 tapkır alırga bizge koşuldu bitinde. Ayga 3 tapkır alabız. Şunun jörnesini, yolakını, antibiyotikini tekşiremiz. Şunu somatiske kiletke. Buna bizden bunda 700'den artkan hocalıklarını somatisk kiletkini görəsiz indi. Şunu mastikka tesir etebet indi. Şuna her bir bayarklarını, şistalıkını sabırla etip sıyırlarını tertipke getirge vaktinde okullarını kazat. Bizim tabir etse leykoz boyunca Былтыр барлығы район бойынша 16% біз зараженность деп апарады лейкозны. Бұл Малатняк бойынша сөз бары. Биыл енді 19%-қа жетті. Мұнда 3%-қа былтырғадан артты. Мұнда біздің кеметкен қожалықтар Тамыр, Алға, Эконом, Ташқын, Негіз, Башақ, Шишма, Әнәк, агрофирма Әнәк. Bizden arttıklar indi Şişme, Aktanış, Naratlı, Saf, Nur, Nurbayan, Tağım. Bundan bizden agrofirma Şişme bilen Aktanış'ın arttığı şol patsayır tekşürü arttı. Şol hesap kalın artkan deyip aytırga gerek. 0,5'liklerini tekşürü hesabına aviyon tekşürü koyganга. Şu bizden kilesi yılga indi biz dinamika boyunca leykozni kimo deyip Forazlıyız indi, o kimiga bargadı. Biz sıyırlarını da tekşirdik indi. Sıyırlarını da alajitini tugul, köpkene ritmi alajitiniler köp hematologiyini vaktinde ciberip bargadı indi tekşirdik. Biz sıyırlarını kilesi yıldan oja ritka tekşirmeyiz. Vertebra sülüyoruz, bağına tekşirdik bargadı. Alanı hematologiya tekşirdik. Sıyırlarını? Evet. Şimalını alıp baracaktır. Şimalını aparar. Nastoящий şimalını. Şunu bilen şoğlanmasak. Oy içinde hocalıklar arasında bargan yarışta bir şartlı birlikte uzman bilen çalıştırganda ilk olmak şeklini üretip mügüzü üretirlik baştan uzman yıla para takdim etmeyi bir seyirden tüt tadını arttırıp bir baş mügüzü üretirlikte uzman yıl bilen çalıştırganda bu geçiştirip yarış şartlarına tur getirip urunlar bilgilerge munisipal rayon başlığı tarafından fondundan akşalatda bölüklerge birinci yolun agrofirma Şişme hojalığına verirge munisipal rayon başlığı fondan 30 bin kulamında premiye bilen bölüklerge. İkinci yorunda agrofirma enek hojalığına munisipal rayon başlığı fondundan 25 bin so'm kulamında premiye bilen bölüklerge. Üçüncü yorunda Negiz hojalığına verirge munisipal rayon başlığı fondundan 20 bin so'm kulamında premiye bilen bölüklerge. Yıllık terbiye sınavlarına kimler kalıp bara,
günlerde terlik başsanları sanap çıkarırız indi. Allah bilse, o Kur'an'dan ne görmeyiz. Kur'an oldu yasamağı, nerse var, şol bizim için. Artık neye gitmesin, şunun için gerek o bizde. Şu an kara gruppalar çıkıp, yerliklerde başsanları sanap çıkarırlar şu günlerde. Hem yılını bitirge de paralıdır, üstünde bizim olğan özü bizden yüklemeler var. Ana minsip gaz bilen bizden kilişüler var. Şu an kara geri ağızlığını açıp kalırlık bulmasın. Yılını motor edip bizinin bilen tegellerle değiş. Yıl boyunca naşar işlemedik bizinin bilen. Görüp durasız, göstertikçiler bizim naşar tuğgaya. Naşar buzav bilen biz çıkıp bitirmezke mümkün. Buzav bilen çıkıp bitirmezke mümkün. Şu anın kide bir yıldan kide sevdorunda oylara gerek hazır. Buzav boyunca, prognoz boyunca. Ara birinde kanipol şıklarında bizinin bilen şıraşıp alırız demin. Hocalık yetekçileri bilen müzütte tırgan ekbetinde. Özümüz için şuna göre buna da biz başkarımız deyimiz. Mühime eybat iti başatıp kadırıp davayni rasyon analizlerini yani kilesi çıkışta olduğu diye şuna. Eybat iti başatıp, eybat iti rasyonlarını tüzüp produksiyada telefülüsünü arttırıyan bize korağa girersin. Akabiyelerden aşartırmayı eybattıra üstündeydeniz. Özümüzden zabıtka bizim 5 milyar karım kırdı. Bulayğına etken investisiyalar jayla bitirdi. Biz anı bulan şulay produksiyası oturta almayız. Neydi bu? Başka nelerine de bizde. Biz bara neden fayda bitirge tişin, alamadan fayda bitirge tişansı. Agradar, malın isbar bitti bizden. Şu an kırağlar bilen toju biz sileşulara paravız. Agradar toju bizge seninle malaşı produksiya liniyası koyam deyip bir şey etti bu mümkünde şu an göre. Sondan süt, birinciden üserge tiş, ikinciden 100% özümüzün rayonunun peyrabatçıkların bizsinin bilen sırıya bilen temeyi terge tiş. Nikakih müslim, nikakih başkaptana, nikakih hala buğa. Birinci ret, bari bir özümüzün rayonuna kaytarı bitirəyiz olsun. Kankır hakkında iş para bu ilerişte. Birisi tamamlaz, insiyaşıkan nelerini ötevsin. Yani bir yere ekonomik işler tiş var. Beye boyunca da biz bir vakitine Allah bu mümkünde işte var. Onlar da bir kayda var albay. Şirkiyalar zavutlu sandılar, ana sütsüz tutanmıyorlar. Biz de onları işitmezsek, biz Allah'ını işitmezsek öğretti biz Allah'ta başlayalım. Şulay ulaş, biz o şeyi yazıp da Allah'ından gelecekte işler bildiğimiz. Onun kılavniler da gidip gitti. Dağın kiler ol, şuna göre vaproslar olsa her birimiz bilen indiden müperret bir şakırıp çileşip Allah'ını halit duyarlar.